Kenapa Kevin ikut juga? Belum tidak main. Tahu yang paling keras tadi siapa? Nomor 7 sama Reza itu. Kenapa saya cepat? Masih Ferdinand. Masih cuma berdiri saja. Saya lagi. Siapa ya? Saya kasih belakang begini, dia kasih di belakang. Kenapa? Bagaimana lagi? Selesai. Sumpah demi Tuhan. Yang begini. Saya pelan ya. Saya pelan. Oke. Saya begini. Oh, tidak, saya pelan ya. Saya kasih contoh. Tidak. Jangan. Oke, bergerak. Listen! Apalagi barusan mereka hilang 3, baru kayak langsung bilang gitu ya.
Don't hide. Support again. Still a position game. Brother. Ya baru 9 ya. Tenang. Ansar ke kiri Ansar. Jangan tiba di sini. They lost the ball. They are back. They lost the ball, boys. They lost the ball. Back quickly. You're nearby. Sabar. Here. You're there. Watch the bin. Go around the bin. Yes. Go around the bin. There it is. Stay here. Mundur Bitter. Apalagi kalau kalah bari itu pasti. Gol tuh.
Gol. Tira. Angkat nih. Iyo. Pre, gol lagi. Sampai kapan? Tapi kok boleh daripada yang tadi waktu main rondo. 0-3.